maka jayi ku mama ti chela perfume baza ti cheno asho wela tsela ni shati ana natia Asineli tena natia natia lo wani loyi ufikile namla kubona loyi wani hey mara inga ku mali mathugile into ayijike shakara usone studio rumkosi n'wana ku mayin'wana va shakara u seni teka vitleriya no shakara u seka mina copyright kun'wanyana nje kuna n'wana tshama ku record to mana kwala swinene kahle the original shakara vusa inga no humelela yo ku humelela yini so why endla so rumkosini kun'wana ane MC ayina n'wana se ni introduce Mr. Post lo chika stage in Mr. Post ayana sweswi wena la ku tonora Mr. Post Mr. Post wena la ku tonora so kumejane ikahlangana something which he thought esizale kumejane shile uchingeleni kumbe efeni ya ka campele ka campele kanukula ti camp masibona nyana fanele xinghenisa ya mavoxi saseka lowu xi helerile nangu xa mutshame JB ni twa xo xa twala u tshame xi na aircon xi pfulekile so ku nghena moya laha lexi na aircon ne Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Eso. Mfukeni namhla mbita masocha yiko mama Tuglisi ingayipupula kwakufambeni nje loko yipupula kwala kufambeni ayipupula hayi tayipupula loko ingeza heta la mfane milanda mama Tuglisi ta kota ku komba mama Tuglisi ko tshama iri ko tlhelo ne a swi endli nga ikumeka nga ri kona ne tshama iri kona shakara vusa lako msungula ngoma n'wana JB mi byela ku ma yitiva ne hi leyi kufela katanga yewe katanga juri nakufela katanga mara masitwa kwa mani loko liranzo wilisito na sweswi Mr. Ba vitona no kumesha i bawito ne yi blind ngoma leyi ya ku humesa khale ngomve ri muleza ma yitivi a mi tivi asula munhu ayikuma ina u famba mucato swi ngeni kula ene rivala la ti rhala ani mutiki katanga ni peje kujoa ni zania ani mutiki katanga ni kama nani bona jambo imangara leti to ta n'wina n'we mi fambisa mucato fanele ni twa so se mfane ku vutsa tisimu so no fani lahlela ni mi lahlela ma byela ku leti ya mucati na mucatiwa va byela ku wakuhanya ngeshikoti yewe katanga nakufela katanga hi to ta mucati na mucatiwa letiwa ma swi twisisa nyana swona mpfukeni right i kona man number 1 khale ku fanele hi hlangana sweswi hi hlangana tlhe ku hayi swi la hi organizer ta August meni ku August hi le kule ngopfu August hi nga za yi fika hi tlhe hi hinda hi tlhe hi rivala futhi veri xin'wana xo humelela nkarhi wa xona mani kumanyana hi laha hi nga kona siku leri i last year ne hi hlangane futhi ku hi nga hlangana kona nkarhi loya hi fika hi tshamanyana hansi hi hetele hi nga hetisangi xitori xa hina ku xi fika ku xi ya kwihi na tsundzuka mina mi hi byelini ku JB i mani mina ni ngezi ni tlhokovetseni nga ta tlhokovetseni swo swi nga ri swona ngome ta va hlamusela ku JB i mani alright JB trainer ra Mampela leri nga pasini Jabulani Born Wise Maluleke ita tswaro umala ka Mohonisa ka Malamlele ntswalo nyana le ndaku le I'm sure this was technology as soon as no, I'm for real. I guess I have a combo. Google, I think internet or computer, something like that. I think she introduced in 1985. Yeah. So I think it's about corner. Moto I think it's about corner.
JB 85. Yeah, so loko I'm born before technology, I'm born before technology. Koba kuvele xikwembu xi hi kade ku se miri ya kahle na. Ana la ta mutsa ku mi u tlhogomela njhani miri lowu? Nta ku ni u katekisiwa hi wona because I think leswo swo tlhogomela miri hambi wo ndla yini kumbe yini ne. Lowu miri ku ri wa wena ko wa wena. Ku tidyela exercise ana exercise a khale nyana sweswi ana exercise a tlanga ti basketball na yini sweswi na malembe nyana so anda kumbe xana swo swi ni khipa ku nyana inani van'wana va ri na van'wana ai khoma khomi leswo swo hawula veri swi nge endleki veri hawe wa khoma ni khomi se kumbe xana swo swa counter swi nga kha swi counter vele veri loko munhu a nga nwi na body ya munhu a yi age Manuele maxaka nangusiku hi ku mi gugila mi nga kona. Who's a face at so yeah mkumala ka mahonisi yeah no mala ka mahonisi la yeah so mara 1990 I moved near Tamagiani Okay. Tswara ba Tragiani yeah in 1990 kon ga Giani already an ngena xikolo so ta swi twisisa loko ku ya an ngena xikolo already nkarhi wa hina hi tivitana va standard A standard B so yeah ne senior Giani in 1991 yeah up until 10 under Giani ne mara ani no mahonisi ne ka mahonisi yeah ai na maxaka ka mahonisi ka ya swi ngendleki he deri swi ngendleki na ka mahonisi mahonisi kuna vanhu ku na vanhu va koka va nkoka ya kuna vanhu va nkoka mahonisi swi ngendleki sweswi mi ta muma ka mahonisi or again tani Magiyani sweswi mi dlirini ku ya ka mahonisi ka mahonisi ni qine hi Sunday vanhu ku ta vula swin'wana swo ndlini ndhakandhaka lembe leri nga hela ku ndlini hi Sunday ne Saturday ni ri ka mahonisi Sunday ni ya ka mahonisi Saturday ni ya nkosini ne ya nkosini ne AJB ingeza ya kule ne episode leyi tisiwa ka n'wina hi Easy B la nga kona hi le sleep over Phunda Maria Gate ya ku pfula yi pfule hi March no rivele 28 ta March so Phunda Maria i kwala Phunda Maria loko u ya hala Kruger I'm sure like about 15 minutes drive from here to the Phunda Maria Gate so sleep over Phunda Maria yi kumeka kwala kusanele ka Matiyani so loko ta Phunda Maria Road ambusuka hala Thando ambusuka ku hi Phunda Maria Road straight loko ya Phunda yi kuma yi le ka right ya wena loko la ka Matiyani ta tivona ti bodo to ku Phunda sleep over Phunda Maria se ko hi nga kona va ku pfula ku mara ka tala so mfane mbuka loko mfane mbuka ka hana nkarhi vo JB loko mi la ku ta mi ta xuxa ku hala ku vona u karhi fresh ne ka saseki ngopfu na bed yako yi fanele se voyama kuna la miti wa voyama no kahle ngopfu lexi henhla ka xitshlavana yeah no proper leswi swi nga xiswona leswi va nga planisa swo ku yi va ya henhla ka xitshlavana na mi twa yi ni khoma kahle personal ka mi rhandza ndhawu ta so ndhawu tele mahlathini nyana to tumbela kahle ku ndhawu ya ina loko hi ala va ku vona loko ndeni ku endla timovha ne yeah so na mi rhandza a wu zo fana na loko ku ni huminyana u huminyana loko u huma u vona swihlahla u voni vanhu va ka endla na tibara va ya hala henhla ne le hansi swi nga twise ku humelela yini so yeah sleep over Phunda Maria Gate na loko la ku tshama a to dzumbela mi twi kha ku wa plate kun'wana hala ku na swakudya kwala ndzeni wa ti xavela swakudya kwala ndzeni Easy B ana tlhokovetsela ku Easy B va dila hi swa corporate gifting loko u la ku printa swo fana vo swikipa swidloko if ku na xidloko xa Milande ka beke liya nga nyiketa xona so loko printe swa swidloko ti-diary munhu wo va na business i vanhu vo dila na sweswo Easy B easy_enterprise ka Instagram loko la ku va cheka ti-details ta vo hinkwato ti kwala ka inani xi le side ya beke le ya camera le hala kun'wana so loko u swi ti lave swo fana sweswo no hoxi xona na misisi ya mango saseka phela a yi kamiwangi se ta veta ni ti nana hi xona se xidloko lexi a ni mi byele xo karhi loya hi lexi va nga xi rhunga xirhungu hi Easy B branding Easy B na timaga Easy B hambi va na xikripoto loko la ku hi waya nge endli nchumu lewa ya tikomba ku ya ina swilo swa quality i swilo swa quality swilo swa mapela so Easy B i vanhu lava fanele ku hlanganisa na vona loko la ku printa swa corporate hi vuya ka Just JB
ejebi kuna swo tala ngo vanhu vo tala va mi tiva hi ti-character ta n'wina to hambanahambana ni tiva mhani Matwiglies liya yin'wana xidala na ndzhani yi twisa vito ra yoko hi mani Shaka ra vuswa. Shaka ra vuswa. I Shaka ra vuswa. I Shaka ra papa. Lexi nga mi hlohlote ku mi za mi va na ti-character letiya ta vo mhani Matwiglies na ku mi kota ku fanisela munhu loko ku humelele xitori xo karhi ma xi landzelelisa leswiya swo loko ku ri ku mhini veni le ku trendeni ma swi kota ku acta mhani Matwiglies yi acta sweswiya swi nge le ku humeleli i xini lexi nga endla ku mi za mi va na ku hlohlotelo wo mi fanele mi entertaina vanhu hi side leriya ra entertainment ku nga comedy ni kule ni ri munhu un'wana wo miyela ne ya na sweswi mara na miri mara loko ma wo gengele a xikolweni va ku hali ya gengele yo phutela yo tshama mahlweni yo pasapasa sweswo swo tani nga ri hina va ti-trouble maker to hi nga vulavuli ngopfu nga ri busy ngopfu swo tala swilo swa vanhu va nga busy swona exikolweni so ya ni kule ni ri munhu loyi mara loni ya varsity ku na module yin'wana ni yi endla kwala varsity a va ku i personality theories se kun'wana kwala xikarhi hi ku kahle munhu a nga mbala timask to tala a ri munhu wa yi-one ne lero i nga va na ti-personality to tala a ri munhu wa yi-one se kwala ku fambeni ka malembe one time ni ku no man let me experiment this thing ku ri mpela ni nga ti humesa ti-character to tala ka mina na and then la ku humesa character leyi nga hambana kule na leswi vanhu va ni tivisaka swona va tiva this reserved guy munhu wo miyela swo taniya so ni tikuma ni humese ti-character leyi ku langa huma va Shaka ra vuswa na Matwiglies na tin'wana leti ni vonaka swona ku haleni ni nga swi endla ku va mina character leyi ne ni okay so that's how kahle swilo leswi nga tumbuluka kona ba ne a mi tlangangi swa swikechekeche nanini a xikolweni ntlangini mara ku tlanga ka mina ku ri sweswiya ni nga swi vula ni nghenele swilo hinkwaswo leswi swa le xikolweni ne ni nghenele swo densa swa swikechekeche diyele this thing lexi ri ko xikolweni munhu a ri active ka swilo hinkwaswo hi ku lava ku kuma ni nga swi vona ku ni ta ti-character ta swilo leswi na so mara ni tlangeni swikechekeche ni swi simple lo ni tlanga swilo leswo swa swikechekeche maka that mentality leyi a ni ri na yona yo okay fine ku nghena ka character yo karhi mina it's simple for me it's something that I want to do so swi va easy ku ni nghena character loko I can acta something va ni ka character yo karhi a swi va easy ku va ni kota ku yi endla ne se no Mashaka mina question ngeza ni bomba ta Just JB question Mashaka min to kokwan JB are that's na maka na so ne a swi nga teki ka movie wa The Bodyguard from Benjin a swi tekiwa kona a ni ma vona loko you are a content creator you just create anything so ra yona ko va just content ni tla something like a movie nyana nga kula ku huma movie nyana ni ba professional the hamba and I doing it you know so we are I think it was Bodyguard from Gaza or something Bodyguard from Gaza ku ri the way mi kana swo tala no yi rivase mi rivelo so but yeah that the concept ay huma kwala and na yona ni vula ka ni nga The Bodyguard from Gaza ne and I remember the advert ya bayisa bangwana bangana so the protection service yana inte ka picture yana la so lon ka tla no mati nga fieta ka movie cover test and wona send that thing ayo I mean lina na until ku ri ako president la ile ku protect wena ku ri man bayana ngora briefcase ne no I buinly ako ri yona lo right sembisa nga vula ku nga ra ko vana something nyana swingele ku tini so mara well anti not comment hey we can't wait leswi na gera ngana cinema to hey ta tlanga ri cinema swiswa kona na I'm shooting ngwesh na swi ta ku swi swo tala ne correct me if I'm wrong you shoot yourself and edit it yourself yes ningeza nifinta fika kwalano tatana mina question nyana ya mina na ku sema ka ti-character leti ya hikwati ne mi yo swi plana or swin'wana a mi swi vona ka swi hanyiwa maybe Matwiglies mi swi vo ku ri maybe ku ri kun'wana mi ngo somewhere mi swi teka swilo leswiya mkhegulu un'wana or mo swi creator njhe
the mad kan ga swona kun'wana leswi ni swona kun'wana leswi swo endla something xi mi la ku something ya ku trending then ikone vanhu swi ndasunga kuma leswin'wana no tindlela njije character nayo yi develop ka munhu ma twiglis yi develop shakara u swona studio ri nkosi kun'wana ku va yin'wana va shakara u sen veni steka le ria no shakara u sika mina copyright kun'wanyana nje kuna mwala ntsama ku ku record to mwana kwala swi ka kahle the original shakara vuswa yi nga no humelela ku humelela yini so why endla so ri twingoseni kun'wana mara mwana twiglis hayo enana mara sweswi vula character yoxe lo mina na yona u fana leta timbirhi ti tshama ti nela ti develop and I think it develop ngolo ndla gaza news or Javlan loko la ku swivulisa sweswo swi easy ngopfu ka mina ne kambe swi easy ngopfu swi fana na loko a ni veka swidloko swinharhu sweswi la nhluvula xin'wana mbala xin'wana nhluvula mbala xin'wana that's how easy it is ni swi voni siku leriya loko herile ni voni mi cinca hi xihatla ni kuma siku ti branda fast ni nga swi twisisi ku kahle ka swi hatlisi njhani loko ndzi bag ya mina la movie a ni ta mi cincela sweswi ni ku mani matwiglis ne ni vuya ka Just JB ni nghena no hi fanele hi cinca mani matwiglis na shaka ra vuswa va fanele va sungula ku vulavula va ri vambirhi kwa I think la loko wa na mulapfula ku na cheka rin'we ku na nin'we eta kuma wotisa nayo leswi nga yi swona ne okay misalo ya kwihi loko a vuya misalo u ta swi teka so a na hala loko ni posa question leyo swi mi olovela ku fika kwihi or xikili xo edita mi xi develop njhani because ni tiva editing is something else especially for the things that you do because mi endla ti-character to ringana 5 mi ri munhu wa yi 1 ene swi tlanga i nga ri vanhu lava ma swi kota ku va na conversation na n'wina so mi ri 2 because mi tshama la mi vulavula na stage or mi vulavula na moya ivi se mi ya tshama la mi vulavula na moya futhi ivi se mi ya swi hlanganisa swi ndla nga ri a ku ri vanhu vambirhi a va ri ka conversation and I know that thing is not easy mi xi acquire ku hi xikili xo edita no how did it come ku I can have a conversation with myself ku nga ri na ku ni vulavula na munhu un'wanyana mara ni vulavula na moya mara swi twala nga ri ni vulavule na mina loko se hi ndla post production I think xo sungula vela I think talent plays a very big role ka talent leyi va ku na yona but talent na yona yi lava ku nourishiwa ku shapiwa so you need to expose yourself ka swo fana na sweswiya loko mo loko that video ta mendele ndaku ta swona na ta sweswi a ti fani as time goes on mina shape skin xa mina xi sa xin'wana xi ndli editing sa lexi ndli sweswa ti production all these things xi ze xi ku ya hi mfu na jealous ka mtini vanhu va swilo swi la ku ya xikolweni wo tshamela YouTube i dyondza mara swo hi swona because hi xona xi nga direct no famba ka YouTube and just learn what is sanyana may he soul rest in peace the lane Ntwanano Maraji yes he was very talented I also met him at some point no ti dyondzisa xikili lexi loko ni ti kuma ni ri ka ndhawu leyi ku nga na vanhu lava swi ndlaku I make sure ku ri I pay attention na vutisa swivutiso loko ni vona un'wana swi ndlini na vutisa ku xa so xi ndliwi njhani sometimes I take my time swi endla mara swona it's a very very difficult thing I know from what I see na leswi nge le ku swi ndleni la post production ya leswi it's difficult mara liya because now the thing is you shoot hin'we mi shootako mi set up a tripod or a camera mi tshama mbalala na moya mi heta in your head you are already editing correct how am I gonna do this thing loko se ni fika ka post production before la ndla yin'wana ne ndla yin'wana hopefully they posta na munhu alono nkarhi wo edita wo mpfumelela se and it's worse loko ku nga ingalandi anila leswo so let's take in landela conversation ya vanhu that one is it's much easier na because bani khani tlanga ku akuna leswo so vulavula direct then I must time ku ri okay fine nite kunjani even luyaku mfukeni kunjani so I must time those spaces those are very important because which misa ungaita verna ina lengthy so loko I edita la ta vuya mara na trick yo karhi leyi ni tirhisaka na mina ku mweka shoko loko un'wana va ni leyini kumbexana un'wana kume I must make sure ku un'wana lono ku busa okay kunjani ni nga move ne loko kunjani even ni manyana lono wo kun'wana leyi I can cut that thing yi nga ti kombi ku no yo inani so that quietness yo mi nyika ku
nkarhi wo leha va swi vula so room it requires a lot of concentration and yeah timing. yeah no leswi swo fana sweswo that's why lo mi nga n'wi hlaya the late Twanano Maraj I think loko mi ya ka YouTube swi swo hlaya mi swi dyondza kwalaya ene swin'wana mi hetele mi swi acquire mi nga swi tino hi swona leswi swa quietness va swi vitana i room space or something hi xi film and television loko yeah ndamkume rito ra kona loko va heta ku shoota movie n'wana na n'wana u fanele ku wi va recorda sound kamba va swi vula yini na a va swi endla loko kha hi xuta le a Giyani a va swi vitana yini na switsundzuka a va kume it's not room i room quietness fanele ku va na quietness va recorda audio for like nkarhi wo leha nyana ku loko va fika post production va kota ku tirhisa that so mi jahini mi ya leyi a ni nga lava ku mi ya kona manje yi jahini yi le ku jahe ka ti-question ta mina ene se yi fikini manjeni JB no hi ta vheta hi tsutsume kwalaya hi ta vuya ka swin'wanyana mi hetele mina nkarhi lowu mi nga a ni tsakeni loko ni twa ku mi kumi role ya le ka Giyani Land of Blood i xini lexi nga hlohlotela ku mi za mi ya kuma role liya or i xini lexi nga mi phusha ku mi za mi ya loko ri ku ve na audition which I think there was an audition ku mi za mi ti byela ku okay I think I can do this thing even though a ni yangi straight a xikolweni ni ya dyondza acting and all these things lexi nga mi phusha ngopfu ku ve yini ku mi za mi ya inani mi ya acta ka Giyani Land of Blood well loko vanhu va kha vona ti-video va ku no mani wa swi kota ku acta oh okay sweswo swa acta sketch oh okay mara ndzi twa ku TV and leswo swa sketch it's a total different thing yeah so one time ku vena this other movie nga shootwa nyana short film unfortunately a ya huma kwalani lo vitaniwa ne so I shoot vanhu lava va nga experienced ka ku shoota and stuff like that so vanhu vitana no we're shooting this movie so I shoot no man so na one they gave good comments critique ta positive na so tania se ko nga sungula ku steka serious no loko vana ku opportunity I think for mina lo ninga kule kumeshane ninga re dyondzela English leswi opportunity leyi nga va kona maybe swa Giyani swa hala ka hina nyana shane ko nga kota ku nghena nyana so no thamani kana no if the auditions it's really so fotane tania ko vana banga in basti ba so fana sweswo so yes there was an audition yes Elias there was an audition ya Elias I remember bago ni send a self tape abo nga lot so I had to send the self tape and no self tape yini that time but swisani nga swivula no kumele wa nghena xikolo hina xikolo ni ngeni before technology lo nghena xikolo swi nga ta fail yo nghena ka yini ka Google self tape how to do a proper self tape ni sela the video the YouTube how to do a audition ka self tape so tanya then it is cool kwala ni attend a workshop yo ni attend mina ya online then I attended that workshop ni okay this is how we must do a self tape because inga na skill acting leswi misa luya anga swivula sometimes guys engihlasela banga sitwisanga kahle this guy for man yes because ngaba na skill acting and everything mara ba ku do a self tape uma awuskot kunda self tape deliver audition ya wena mara awuskot kunda self tape fane yima njani landscape portrait ndleka yini ka ndawu ya njani wena u deliver I'm blind to act mara if I nga qualify so I did that audition and luckily I was successful yeah that's how I got the ita iphosanya kwalane la ku vuye ka point ingwani mi nga endla sweswi ya Botfumana because even a controversy na yena at some point la ku hlela kahle hi twisisa ku Botfumana ava vula yini unfortunately va hetelela va nga tangi nele ka yini if ka movha wa Just JB ni va ta ku lerisa ku ya kwini la mufula kwala ka France mta kuma bag yana ngo tsuka mtana hi sweswi nga ndlisa swona so la Botfumana va hetelela va hlamuselini I think the most thing lexi vanhu ava kwatele xona ava ku ka Gaza ku hava munhu wo acta and ava nga wrong ava nga right hi ku ya hi ti opinion ta vanhu vo hambanahambana n'wana ta yi tekisa leswi va lava ku yi tekisa swona mina ni heteleleni ku mina ni yima ka side lero ka Gaza ku hava ti actor based hi ku
hina vanhu va Matsonga a hi vangi na opportunity yo acta mantwisa or vatswari va hina a va hi hlohlotelangi ku hi va ka industry ya art which was varini a swi associate as taboo loko munhu ni ya xikolweni ni ya dyondzela IT I swini sweswo a ku tiviwa thicara vudokodela social work social worker na leswi vanhu a swi ri matihlweni ya vona leswin'wana leswi a swi nga tolovelekangi tsundzuka loko hi tshame na Wise Man Zita na ye a ri ka Guyanaland of Blood u vulavule the same thing a ku mina loko ni byela mhani ku ni ya ku acting she didn't agree to at some point ku ri u la ku marito lama nga vula ku u la ku acta swikeche u tshama u vona mani a dya mali swikeche funny enough I follow him on Instagram ni vone a ri na papa vona na mana vo va take a picture which shows ku ri you can be successful through this career so my point is iku misalo a vula hi timhaka to ka Gaza ku hava vanhu vo actor based hi ku timhaka leti ni ti vulaka a hi vangi na opportunity yaleyo mara van'wani va swi teke as he is being arrogant or anything like that but the truth is ku hava vanhu vo actor ko va na few Wise Man Bosman. Then my colleagues were like, no, but have you seen the movie leti actwa ku hi vanhu kani? No, that I agree leswi ngo mi nga swi endla JB ku mi kume opportunity and then you had to self teach yourself to push yourself to that part se vanhu mo tala va tshama so a ku mina na swi kota ku acta loko vanhu lava va ta ni fonela no ve nge ku foneli wena you have to u ti dyondzisa wexe ku loko va vulavula hi leswi mi nga swi vula va vula yini loko va vulavula hi lexi yini lexi va vula lexi yini and then you also find out ku the auditions ta Vumbango which is one of the entry levels ta vanhu va hala kaya ku itarini ngani auditiona na va auditionela kwini that was my comment ka vanhu lava a hi tshame swin'we on this not the same table but in the same platform ku this is why misalo ya valale timhaka ta so and hayi ku u wrong ku ya hi opinion ya munhu un'wana na un'wana u ta va right hi ndlela yena mantwisa nyana mina leswi ni nga n'wi twisisa swona his main thing lexi a xi vula la a ku ri ku a hi kumeni training so that's one vanhu va miss point ya yena ete lo a ku hava a nga vuli ku vanhu a va ku I ri Matsonga a va swi koti ku act I ti comment ta kuma tala and that's leswi a nga swi vula ite hi hava the pool of Matsonga actors is very small yintsongo unfortunately loko va na ti role to karhi vanhu lava humesaku production it's millions i fanele ranga hi twisa kwala it's millions loko swi tlanga ka va SABC ka va yini huleni ku na switori swo tala leswi ekitwaka a swi tlangi ka va SABC ka va Mzansi Magic where it's a business millions they need to make profit exactly so people need to understand so fana sweswo okay loko va lava an audition and actor va lava munhu la swi tiva ku act a va lavini va lava ku na swo tala leswi loko i nga va na talent hi nga swi vula you have the talent ku hava vanhu van'wana but you have to shape it ku komba ku ita fita ka those things ma swi twisanyana ne so a ku vanhu a va kumi training ya these things but talent ka Matsonga talent yi tele swinene ngopfu ka vanhu va ta va tele mara vanhu a va kumi yini training then so that you be able to sharpen this thing lo va ku mi ri ku shooting director yi ku Lam Changana no director yi ku after that you will counter beats I was still no good like sanyana ne and na kwala ka we yimele ku ta gung kwala ka said yoshe it's time ku tiranga because the more they lose time they lose man so lo va ri na munhu lo anga switwisi ku lo director ku yini ku ndleka yini loko va blocking ku ndleka yini va swisanyana hila inga na talent ya wena ma ta kuma then inga fitangi in that thing so I vula ku vanhu a va hi actor Matsonga va tele o act mara people must get skill to act for example Giyani I know un'wana enhlovelweni ku na vanhu vo tala va nga lava ku nyikiwa opportunity va lava va vona okay fine lava actor and stuff like that kumbe xana va na talent mara unfortunately sweswo ni nga swi vula na mina ni kumbe na mina ni nyikiwa opportunity va ku hi leyi audition send a self tape kuma vanhu va lava va swi koti ku endla self tape mara wa swi kota ku actor mo i senda xin'wana xo tivana na yena a leswi self tape a fanele swona ya kona kumbe xana a yi clear a ku ri na huwa kumbe xana la ndlela kona ma swi twisanyana loko a ku
TikTok as fun na la swi hambani Exactly. total different thing Ne. se and va tele sweswi na loko ri na equipment nga decide a shoot ni xitori ta shoot xitori mara is it xitori lexi loko se hi vulavula business leri nga na millions swi ta fita na because there are so many things that they have to look so at va tele loko vanhu mi va actor submit. but a hi acquiring xikili Hi swona. mina I had to attend workshops na sweswi loko na the workshop I still attend Ne. so that ntaku maka a ni yangi xikolweni loko vona vo ze va ku xi lexi yilo xikolweni a va pengi lero there's something that you can get loko i nga yangi xikolweni Ne. ma swi vona Yeah. so people need to understand that so i misunderstanding misala sometimes munhu ku vulavula ka yena swi endla mo ku vanhu va swi receive arrogant and stuff Arrogant, like eh. that mara let's get the message of what he was saying before we misunderstand that then they blew it out of proportion Ne. Hey. Aliya a yi tikini swa mampela. Aliya a yi tiki ku tika. n'wana xi ni hlasela xi ku mpfuma va JB va swi koti no xi ni fonela kuma xikwembu for sorry ku bisa se na nghenisi kwalaha Vanhu va trigeriwa na hi ku swi vuliwe hi mani ku hleketa ka mina. A va trigeriwa na ku swi vuli mani and ku na no TV ya ku ya leswi va ngo gatekeeper se hetele hi fika kolomuya ko taniya na hi phasana kwalaha hi phasapasa kolomuya ka ti-comment hi wela na swona hi wana vona hi pfuka se hey no ta vuya maxaka mina xo vutisa mina ni langutana hi mhaka ya ku laha ka social media ne loko hi languta nkarhi wo tala mi kuma ku a ni ri okay vo ndzi vutisa hi ndlela leyi laya ka social media mi kuma ku a ni ri n'wina mi munhu wo tala ku hi hlekisa kuma ku sometimes mi kuma ku hina behind a hi swi tivi ku i swi swa mampela or swa mampela kuma ku mi le ku xinganani na vanhu no tiva ku i swilo sweswo ku loko mi kha mi chingela na vanhu ma tivana ko va swilo swa n'wina or swa humelela nkarhi yin'wani ku va na ku pimbaletana kwalaya xikarhi ka swona. okay number one mina ni tala ku byela vanhu vo tala loko Facebook 99.99999% loko yi ri kona of swilo leswi nga ka Facebook it's content lexi vulaka lexaku a ku na xi xa mampela ne so loko loko ni kha ni chingana na munhu a ni n'wi chingela loko no so ndla nga ku na beef yo karhi a no va na beef kumbexana Ne. it's content most sometimes when discuss na yena before munhu waloyo ne then we decide no ni biso so ni ku aku mena ku ikhale nyana ni nga ku nani ni ku nantswa nyana ka social media so U nantswiwa. mina a ni endli leswi nga serious ni ku na n'wi kuma ka Facebook Ne. 1 2 3 no that's why vanhu vo tala sometimes van'wana lava nga ni tiviki na kuma ka yena ni yin'wana sweswi a ni MC yina ni yin'wana laha se ni introduce Mr Post loko xi chika xitejini Mr was posta nyana sweswi wena na ku tonora hi ma Mr Post Mr Post wena na ku tonora so kumbexani yi nga hlangana something which he thought xisa lexi kumbexani xi le ku chingeleni kumbe ifeni ya ka camp leyi ka camp leyi a ni ku na ti-camp n'wami le Satara camp ku na yin'wanyana hala kasi mina content da hi baswa munhu un'wana na un'wana Ne. xi le ku trendeni tindlela as long as it's for fun mara Ne. na leswi ni ngo swa serious leswi ya no swi mina leswi na ku swi endla ka Facebook ta kuma no Swi kona ku swo fana na sweswi Mr Post swi kona ku a hetelela a ku a hi ya swi teka serious ivi se a ku ko vanhu lava nga swi teka serious mi hetele mi holova swa mampela va kona Ne. man egg manegi mabele mi le ku disturbeni mani mi nga ze mi wari man egg loko ni ndli video sungula ya man egg ku ri mhaka serious ne ku ri mhaka va swi teki serious so one of the guys aze vulavula no this guy A hi swa serious. ango mi hleka Ne. a ngo ndla joke leswi swo mi hleka u mi chingela no Ne. i content ya yena so ivi hi hela hi va right even came makaya se mi right no mara i pitbull pitbull pheliya unfortunately va kona van'wana va nga swi teka serious to a point yo hi hela hi nga ha vi right va nga ha vi right munhu nga ku hi nga ha vi right va nga ha vi right Ne. and vanhu lava va nga anteni nga swi vula vito ra vona mara vanhu lava nga vo duma vo duma and vona west swi endlekini ivi ku va na that
tension ni la ku twisisa ku ndleka yini itse hi kota ku hlangana nkarhi wun'wana na wun'wana tshama hansi ni va byela no mina it's content i xikwa xa mina hambileswi nga ri ku xikwa mara hi xo xikwa xa mina and ni tala lono swi tala ku endla na vanhu lava swi tiva ku relationship ya mina wu yi sharp obviously lwa nge ncingeni so vona va yi tekisa mahawu mara after that I thought to be right to vuya futhi endleni la content yin'wana hi vona yi se teka left futhi yi kahle teka left and then swi vula ku no I just want to play up far from this person kumbe xa kona vanhu lava va sensitive too much ku munhu mi kuma ku u n'wi byela ku no huwa a swi twisisa mara loko se a tshamini a ku hayi lowani or na swin'wana mi kuma ku tichomi influence aku JB wa ku tolovela JB ku fana sweswo ro sungula loko a ni byela munhu loyi a ku ri influence ya family ku kasi mani kumbe a hi kume tichomi why se a joina vanhu lava nga ku chingeleni and me I'm not chinga one thing I make sure anichingiswa personal anichingiswa personal I always play focus leni switoko lexi xi personal swin'wana swin'wana sweswi nga ku trend mara u swo lexi le ku trend xi personal hey no ta vuya straight kulukumba pfuka mi nga khoma na mic a na vusa question yin'wana mara se yi hlamuleni yi sungule njhani loko mi ku endla Gaza News mi tlhe mi ya chuza risimu ra paparulani mina the idea is to ta wa khandla ni vona something the idea is kwa so yo ta Gaza News man no man let me do Gaza News and anu go to tell episode ya the very same guy ntwanano yo lo ni de show mana content li sharp man lo we na go pusha nga va right yamba yisho ni yamba pusha lang ta gig ta Gaza yamba pusha no ya enda push that's how we started mara mina yo ta ni go ano lo kundela content ya just ya once Gaza News sen veni na Gaza enjoy ingena risimo ra paparulana aka rona vena sweswi loko ku Gaza News ku veta ku tela and then me choose a party aliya how she Gazeni no I titirara mos and then kuna JB mata kuna swin'wana nga mbutsana nkarhi lowu ya ne vanhu a va swi tivi ku mindla yini kahle ko va swo va a thing lexi ngo mi nga tibyela ku vanhu va fanele va va curious ku mi doctor mi lawyer mi yini ka social media ku na tipahla hikwala is it a thing lexi mi nga xi endla ku vanhu va fanele va tshama va ri curious ku hambi ku ri Jabulani va nga swi tivi ku u ndla yini vuton'wini Okay, personally, ni munhu private when it comes to my personal life. Based on a lot of reasons. Yeah, so I make sure I keep my personal life as private as I can. Yeah, so mara so no character I develop, a content I develop. Okay, fine, someone one babu sela ku sibale sikuma but I'm having confused na mina sikuru ngwan ni vo mi ri lawyer 1 2 3 ni mbo commis of dog hayi amana ingeni one na swingeni se ama vula ku so lon verse wara eka ko xi va interest ka vanhu fana na swimbalo question swimbalo sikuma kwini venu na siku na ringo sula kan nge vulu swimbalo leswi kuma ku something that will keep people talking, keep people thinking fine sena maka yo no ntra go so the poster picture so vona ke vanhu va confused nena poster xikawu nkarhi wun'wana I think the poster ku ya iviki swin'wana swo taniya se n'wana ti teka na sweswi na ku yin'wana kan tegiwa yi sungule ku trenda futhi yona liya yi nga na tina to tala se ni vona okay loko ri a va swi tivi va ri na va confuse because liya na yi tsundzuka yi fambe na page tele handle vo Zambia se ni ku swi vula loko ti ya huma Zambia va ku yini that's why we confuse the enemy nini se ni vona good so it's a content yours I must never say ku ri mina ntirha ku yena must make sure wena swi tumbeta that's why I'm on butsaka interview ku tirha ku va nge ku mara masipala ya na spana ka government lo ka government because kuna yin'wana ka taxi driver kuna leyi nga taxi driver na security yin'wana trasa luni and I full uniform be ya security ndzi nga hlangana yo futhi yi ri full uniform so ya hinkwaswo leswi JB kuma ya phorisa ko so leno mbala uniform ya phorisa eish va ta za vutisa ku mi kuma ku ya phorisa na tirhoko
Okay, skona leswi ni swi xavaka, but it's very few. Oh, so you have like a wardrobe, Yeah, na wardrobe. acting. Mara it's very few. Anta la ku xava ku na munhu va la ku ndleriwa risimu ro karhi ni ringisa ni swi twa ku ri ta lava 1 2 3 lo ni cheka kwalani ka wardrobe mi swi vona ku hala. A swi endli. xa xikona. Ne? Se mo ni nga ni ya example na koti yin'wana ya Shapo store. Eh. I had to buy that one. And that's more one apostle. Man, stock is not the waste. Na santa ndzetela so tala. Sure. Yeah, so swin'wana swin'wana u yiva kwala kaya kwala. Le apostol an ri shoko mngekere ke apostol. Nigga santa man. An ri shoko ku hamisa lo anga ikuma ku ya apostol. No shawa le sha. So yeah, so tala mo no yiva kwala kaya. Pula to drop ni yantenga lo ntenga. Vanhu va hosi. Mase vatoloverini. Vatoloverini. Na lo xin'wana va nga xi voni va ta ku tintangu ta mi ti le kwihi? Ta ku ti ringana ntangu ni yo xava. Ta mali tintangu leti. Ntangu ni xave pherini. Ivi le yin'wana ni nga hi sesi un'wana. Ya na sesi un'wana u ya a ri na size 9. Ne? Sesi womba size 9. Maxaka nga ta ku hi sesi womba size 9 ba size man. 8. Komba yi kona. Ti komba yi ri kona. Yimbe ganda phela eka kona. So I think phere yin'we ni nga yi xava. Ne? Phere yin'we ni nga yi xava. No. No, JB swikanyakanya swin'wanyana swo hambanahambana maxaka. Mina xo pfala before ni vitana mani Matwiglisi. Mi lava vitana mani Matwiglisi. Botaro mayila mani Matwiglisi. Ya ingati ma before ni komba vutisa ti script ta ka ava mpfumelela mi eda laha ka Elias ne ka Giyani. Ava okay hi lexi. A ni tala ku hlamula vanhu lava vo why mi tale xitori xa n'we xi tele language yin'wana. Ne? Xi tele language yin'wana. No a yi talanga. The rule, I think, when I remember, ninga stuff from one of the language advisors. So each and every time we shoot, I go kuna language advisor. Language advisor is probably SABC. Yeah. Because it's on a drama liya. If I make a show language, ka episode di one 80% ya language leyi vulavulaka i Xitsonga. Lero na mina loko no vulavula sweswi na ta vulavula na n'wina loko ma vona ni veki maga leyi on top of this table ta ku hey susa on top of this table le henhla ka tafula. So kuna language advisor kuna script a hi nga pfumeleli ku eda ngopfu no susa ngopfu a swi nga talanga swi ya na hi language advisor leyi mi tirhaka na yona siku rero ku yi flexible ku fika kwihi. Yin'wana hi nga pfumeleli ku mara wo ni twa ku i la ku yini. Kuna leswi swo hi run the lines before 2 minutes away va ku let's run lines hi run the line. Se a swi twa ku hela kumbe rito rin'wana swi twa rito leri a ri official. Marito lomba. Mara are official in terms of loko se hi swi yisa ka official because official SABC lava official language. Se va ta ku tesa susa rito rero. Sometimes swa translate we kuma xita English mara xi translate na Xitsonga. So kuna ti language kuna translators le translator. Ivi language advisor no yita fika we vona swo swa nga translator language translator ivi basisa then shoot the way mara so eda swi nga pfumeleliwi. Nga eda la kuna van'wana va nyikiwa rule yo eda nyana mara a swi nga tala ne moni la ku mtlherise nyana ndaku loko mi ku mo 85 ne or mkarhi leya vo 80 something voma 86 voma 85 before technology la ku mtlherisenya ndaku hi risimu leri ni ri tlangeni nkarhi wun'wanyana ko va ku ro a ni nga heteleli ni hlangana rona mayitongo mali ningeza ni yakule imani andle ku yi kume okay mi ta yitwa sweswi loko mo misa liya ne a yeni imani disco nyana imani Papa Pili. Mizamnuza biti leyi. Naitwa Papa. Maitwa ene jone mirite kanjani. Papa Pili. Okay, so swi vitana mani Matwiglisi mi nga veta mlanda mama Matwiglisi ngoma leyi. Mofa ile kuteni. Mofa ile kuteni. Mofa action. Mofa action.
Mi kona la. Tsakeni ku va tindhawu leyi a ni swi tiva loko swo vulavula ka microphone. Mpuki mama Tiglisi. I kona. Mi ta mu huma kwihi lomu? Yi ta huma kona. A mi nga ngi tonyi namuntlha. Kuka kukiwa loko va fambeni hala lo. A mi savela. A mi nga ngi tonyi namuntlha. Laha ni ka ya tonyi. Mata jayi ku mama ti chela perfume baza ti chenongo. A swi ni wela ntsena swilo swa nandziha na nandziha. A swi ni heli ntsena swa nandziha na nandziha. Nandziha mani. Swi lava ma chela vo chap chap. Se mani Matiglisi ka ron'wana ku na papa lama va tiva. Hayi loko tiva ka Shakabutu. Shakabutu ka wayina. A ku ri Shakabutu. Ne. Mona no popoto. Ne lero fana ra n'we ri minya ri ku no ke singo mama Tiglisi va tsaka umkoko va misa mi nga swi no mi ya kwihi a va mi byeli ku mi ya kwihi a va nga byelanga matani se njhani u dya ni twandzala matiwa mari na langu swilo famba Utleleni Fritz ta swi kwala mahlweni ku feta xavelo tipizza mi nga wari mi le sleep over punda Maria hayi no sir right va ta mi nyika swakudya mi nga wari i minkarhi rin'wana swi ri ko sweswi swi nga ri kona swi nga ri kona swi nga na chubu a ku madulu na manduba madulu ntsena huma loko nghena twili o nghena twili ya mfana loko tekiwile ku na switsotswana no khezi ngoma Matiglisi va nga mi koka ku mi nga swi tiku mi ya kwima ni ta va byela hi swona oh mama Tiglisi mi nge se famba a mi fambini back to the studio se back to the studio va ku mukhalabye wa n'wina xakara vuswa ni kombe mi va vitana va ta ka kona bebe xakara vuswa uza la kona shaki mpfukeni pukeni mjani la kona number 1 se mi tina sati lan'wana tilala wa gamu hi vo mi nga vete mi ma kokakokini mi ta na vona no koka ila kusala ndani u vona ta hi famba a swi lavi yena mpfukeni pukeni mjani mi dyi n'wini vete a va dyangi vona na mafita nanga mi se dya swi swa kona na hayi na tlhogomela loko gamu ni nge dyi mina a nga dyangi a ni kumbexana vatsonini ka ni ve makokakokini vanhu va hosi tihomu ti vuyini hayi a ti kona tihomu kambe se mina tingani loko ni hlayile kahle nga ku na 565 mina tiyisi wo fika kwihi na i tiyisi sweswi mi swi vulaka a tisi ngopfu xivula xa mina ne loko ni hlayela kahle nga ku i 1 meter 1 hayi 1 meter man 25 by 66 no xikahlawula ta mi vona hayi no akhensa hayi xikahlawula ma ku twa sleep over hayi no ku twa ku le sleep over hayi va nge fambi mi nge ti lani ni vula ku hi ta tlela mi ta tlela kwala mi ta wisa kwala namuntlha okay ku kahle loro mi ya swa kahle hayi loro ri ka ku jijoni milorha swa kahle loro va elima milorha Joni ntsena va Amerika va New York hayi leswo lorha swi valeni vulavula swa tihomu no gezi ngo ala ta mi vona no number 1 hi swona gezi ngo antiza a hlangana na kambe hi swona a vuyile wa kona u kwini loyiwani hi loyi u fikile na mi lava ku vona loyiwani hayi mara ingaku mani Matiglisi ni ta yi jikela hi mhaka mhani loyi a nga le mavo liya yi le hini va ta mi khoma kova mhani Matiglisi loyi mi lava ku va jikela ta jikeriwa swo twala u ta jikeriwa swo na hi ta swi twisisa misise va vo leyi no leya loko swi na tsela mani
JB. Hey JB kesi ngopfu na. It's an honor always to be with you man kuba hi ri swin'we. Kuna vanhu mo hlayela ka Gazani ngaku I honor mi van'wani va kona lo ni nga ta ku honor ku va tshami na n'wina. Hey mina na hlama la malembeni phela mina ngoloko fika hi ho yima vo mini mkhala. Hawu ngumkhala bya kona. Mara hayi ne la ku tseleka va masiku lawa na sweswo birthday celebration man birthday celebration ya ni fani tseleka sweswi ma ku swa fita 40 years ne ya no 40 ya fita ya no lembe leri ta Yeah, 2025 no mhlayiseka man mi hlayiseka la ku fambeni episode leyi a tisuka ngona hi Easy B hi ri a sleep over a Phunda Maria wa ni tshama la ku valalele open so a hi ri a sleep over Phunda Maria ya ku pfula mara vana tin'wani kwa a tikweni kuna le sleep over Phabeni sleep over Kruger Gate sleep over open sleep over Moria sleep over Lanseria kuna lengele Bait Bridge leti ndzi tivako kuna yin'wana leyi nga hlaya siku leri ya maxaka ma yitsundzuka leyi nga ti luma ku sleep over Kimyao se kuna yin'wana ya koho ti hlaye nyana loko la ku cheka yana ka website ya vona www.sleepover.co.za u ta kuma hinkwako na leti va lavaka la ku ti pfula ni voni va kuna yin'wana la ku yi pfula la OR Tambo so I ndhawu ya kahle loko la ku tata dzumbela xiponsora xa hina as ni vulini a ku ri Easy B na mtlhano ka ni nga mbalangi xidloko xa kona na a ku ri World by Wool yini World of Wool va ta famba va hiba World of Wool swi kuna swidloko leswiya swa inani maxaka a mina xoko la mina hoxa xin'we swidloko leswi a ni xi mbale ka the previous episode swidloko leswi nge le ku trending wa u vutisini a ku swidloko leswi swi ngo tala why swi trenda swidloko leswa so World of Wool I swilo loko mi swi lava tihlanganiseni na sesi un'wana mango Kate Shirinda waka va masivona nyana xangefa na xinghenisa ya mavo xi saseka lo xi helerile nangu xa mtshame JB ni twa xo xa twala u tshame xi na aircon xi pfulekile so ku nghena moya la lexi na aircon ne ya so World of Wool tikumane na Kate Shirinda n'wina vo mi n'wi landzelela ka TikTok Domingo ka TikTok man ya n'wi landzeni kwele mi ta swi kuma kwele World of Wool I swilo so until iza hlangana nakambe hi sweswo